Neke atu I te ruarau ngā tā whakaahua me ngā momo mahi toi kua whakarau rikatia ki te uku te kapa me te rākau kei te whakaaturia ki roto I te whare tapere o Rotorua. He whakaaturanga toi tēnei hei kū mamatanga mo te whakataetai whatu kākahu e whai ake nei. Mai ngā ringaringa me ngā werawera o te ao mahi toi. Koia e nei ko ngā hua I rārangi hia, hei mātakitaki ma te tini me te maha, ki tēnei te tuatahi o ngā whakaaturanga rua mano te kau. Oh, beautiful. So beautiful. Since I came in, I thought, whoa, you know, beautiful work. Some talented people out there. Oh, this is inspiring, isn't it? It's a beautiful place, and it's fantastic art. It's just so mind-boggling. And I've used a mix of materials. I've used the timber with the whakaaro work on it, and then with the contrast of the white stone into the wood, and it just creates a nice juxtaposition. Hei tēnei whakaaturanga I hangaia I runga I te wairua aroha ki e rā o tūmatauenga I tae ki te mura o te ahi ki ngā whenua o tā wāhi. This is the one that fascinated me most, was this the business of Crete and what happened there. And I was fortunate when we were doing the project that I met Kuruwaka, who was in Crete, and he spoke to me about that experience. Ki e nei mea hanga mai te mai tai rino, te kapa me te mētara. The window wipers, it's a drill piece there, but it's actually with the tongs on the end for feet, but it's actually a mosquito. Pēnei mō tēnei mahi toi tino a tāhua, arā I ingoa hia ko pānea, e takatu ana e tatari ana hoki mō tōna hoa, kia hoki mai kia aia. Ka haere tonu tēnei whakaaturanga, tae noa ki te rātapu e tū mai nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.